November ni somni pani ni lai ni sang ni somni pathum ani e thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain du sakna chibai kan buk le veka chau scholarship district kota fast track court chuan ma ni school no pangpong sual tu vanlal rong bola kum som thum pakhat son of jc larin lina kon pui veng thar chu nimin khan thiam lo achan tira sem ani dan tur hi November ni somni pakwa sang ni somni pathuma puan ani ang thu don danin January ni som panga sang ni somni pani khan kon pui khonu pakhat chuan afanu kum som pasari mi chu an sikul headmaster in apong sual tia puin dan anga mala achui chiang turin kon pui police station a FIR a theluta chumi bozui chuan kon pui police te chuan pong sual tu apu vanlal rong bola kum som thum pakhat kon pui veng thar chu an mana Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 Pokso Act Section 6 noya thu boy zialu ani pong suala in puna thu boy hi Sub Inspector Zo Moin achuya thu boy thelu tu le pong sual tur tu nia soite thu zo fia ani baka sikula zirlai then khat po thu zo fia ani pong sual tur tu nia soichu on pui dam do in PHC a enfia ani bok police chuina report kim chang charge sheet le thu se tu sang te thu soite ukil te thu soite ngai tha kani nuwa scholarship fast track court chuan vanlal rong bol chu a thona sikul zirlai meiche te rol pakhat apong sual ngei ti fin fi ani awangin thiam lo achan tira judge R vanal vena chu nimin khan thuthuk na apuang fast track court thu angin vanlal rong bol chu nimin vek khan scholarship district jela dalu ania ama khemdan tur chu November ni somni pakwa sang ni somni pathuma puan aniang meiche pong sual tu thiam lo chang chu arei lo bera kum somni chung tan tir thei ani thu kan thu don na chuan atalang hachek tlang dunga ku waching tu ta chuan tun lai hian an ku wara thar chuate state pona thon chu konga har satna na satak an tok mek hachek bial ku waching tu pol HBKCP huai tu te ne na tanga thu don danin an ku watharte an ral vek to ma se aman an la mukim lo namdang ne na ku warate lo ani ma tangin agreement fel fai tak ne ral thin ani ku wara man te chu atira engomozat an pelok thina lo zo ania state pona phur chwa zo ani nuwa aman an in pekem thin ani atlang puin December thatop lama emo January thatir lama emo aman an in pekem thin tun din huna ku waching tu ten an ku wara te hral zo to ma se alei tu ten state pona an phur chwa thei bik lo wangin boina an nei meka hun engamo chen ku wara te phur chwa thei ani lo nuwa phur chwa thei ni le ma se tu naya asam lamin an lo dang le ani HBKCP huai tu te chuan asam lam chuan November ni somni pani ni lai ni atangin phur chwa thei ani tu thu an hril ti an soya kan zuk dor chianga phur chwa thei ani melo a boi thla khop mai kan ku wara te hral to ma ila alei tu lamin an phur chwa thei lo chuan poisa min pekim thei bik lo ani anti an thei ang anga ma an lak ve thin thu soin HBKCP huai tu te chuan tu na po asam lam dor tura kalle mai tur emoni te kan ti dewa a boi thla khop mai keini level atang chuan chin fel vek thei ani lo antia state sarkar thu nei tu ten mala se an du thuan soi HBKCP malang na in ku waching tu te chu Myanmar atanga ku wara changin an la om renga ma se hun engomoti atang khan Myanmar atanga ku wara phur hachek tlang dung paltlang mutur aw meu to lowani Manipur sarkar chuan Manipur tual chung boina chuaka wanga meichia chunga poi khoina che sang thleng pong sual tok mi pui kut tua le kong sang har satna tok te zang na dom na peng na turin cheng vai bel chenga ruam han ani thu November ni somni khan Supreme Court a tira Manipur sarkar in Supreme Court a affidavit a thelua hian
meichia engza ta nge poisa hi pek chhuatura ruaman tarlan ani lo thung Manipura tribal kuki zole meitei nam inkara buina chuak awang hian mi za somriatin nunna an chan tua Manipur sarkarin August thla a Supreme Court a affidavit a theilua tarlan ani danin Central Bureau of Investigation CBI chu pawngsual meiche tha le kuttuar kai hnoi khe somni chui tura ti ani thu ata langa Supreme Court hriat tir angin Manipur sarkar hian tual chhung buina chuak awanga meiche pawngsual tok le kuttuar ta na zangna nomna pek an tumzat chu an ti sang ani meiche nun na chan le pawngsual ron tok ta na zangna nomna pek tur chu cheng nuai nga atanga nuai som in kar ani poi khoina dang pawngsual mi pat meichia na hoya kuttuar le ram tui lei lova om pha te chu cheng nuai khat atanga nuai kwa in kar pek tura ruam man ani bok September thla khan Supreme Court chuan Manipur sarkar hena an state chunga sakhomun biakin temple sanami temple mosque le adangte chinchia zong chuak vek turin alo hriat tir tua heng sakhomun te hi Supreme Court chuan tual chung buina chuak awangin ti chiat an ni em ti le kut thlak ni velo te po ven himna pe kan ni em ti en zui turin thu pe alo chua to ani court thu pe ki state sarkar chuan October ni somparu khan chhana pe in affidavit a thelua Manipura district somparuk chunga sakhomun om zong te noni le Senapati district ti lawa chuan an din mun ena chinchia vek an ni thu atalang kuki Zopol Committee on Tribal Unity kotu chuan kuki zomi pani tha ani chungchanga Kangpok Pi district a total shutdown nei anrel kotu thu chuina tarlan danin kuki zomi pani an tha te hi leima khong khomi hanmin len vai pheile khon kho khomi thangmin hlun hang sing te ani kotu chuan committee chuan sarkar lai puin lei nei taka rorel thin sarkar hnoya kan him to lo ani ti an lo hriat na tan Kangpok Pi district ka emergency shutdown nei kan rel ani committee thu chuak chuan Manipur tanga rorel na hran aranglama nei po an phut bok tin an talang kotu chuan in thana thleng thin chu pumpel thei ani thu soin hei hi home ministerin kuki zomi pui angai saklo wanga thleng ani anti bok Israel le Hamas indona thleng mek chungchang thu thar ngai thave thung teng o Gaza Strip rorel lai Palestinian fiak pol Hamas suai tu Ismail Hania chuan hun rei tak Gaza Strip indona athlen nuwa Hamas official te chuan Israel chu inremna siampui tumin an dol mek thu le inremna an siam hnai to thu a soi Hania chuan thu chu a siama he thu hi soya ma se an phalak mek dan ero kim changin ata langlo heti lai hian Hamas official pakhat chuan khata palaina hnuaya in ka hai puan dan tur te Gaza a chom dola thon lu ani dan tur le Hamas ten an mi hren mek te le Israel ram tan ina Palestinian tang mek te in thlen dan tur ta chu an soi ho zinga tel ni na ta lang heti lai hian Israel lam chuan khata kai hroina hnuaya an in biak na chungchanga thu chua siam engma an nei lo ve thunga senior official chuan inremna an siam hnai to thu a soi in ka hai puan dan tur ngai tua in biak na nei ani me kara Israel chuan Gaza Strip Hamas mun sang an la bei chun zom zela Israel Defense Force IDF chuan Hamas pol mun sang zani somnga chu tho theina hmangin an beilia Hamas ho mun le thil nei an ka chia sak zinga hian missile launcher po atel heba ka rocket manga Goose Dan Greater Tel Aviv ve ani truma rocket an ka chuana rocket launching station po an ka chia sak bok IDF Harel Brigade Combat Team chuan Gaza Strip in pakata ral thuam tranhem tak an mana 14 Brigade Combat Team chuan naute khum hnoya anti-tank missile thuru kan muchuak bok ani nimin zinga tanga Gaza malama in peina Israel sipai pahnian thia sipai pathum le reservist pahniin hliam an tuar bok nin IDF chuan an soi
Hamas surfiak ten October ni saria Israel an beituma an miman an na kolmek te chu Gaza Stripa tanela an hreng meka an omna hun po ahim ni in an soi Israel chuan Hamas mission te hi mi jani somli vel ni in an soya an zinga hian naupang kum som hnuai lam som ni le kum som atanga som ni in kar som luk vel an tel ni in soi ani Hamas te hian an miman zinga pali chu an chuatwa pakhat chu Israel sipai ten an chan chuak bok Hamas hian an mission zat che hi an soi chiang lowa ma se an zinga then khat chu Israel sipai ten Gaza an beina thi zinga an tel ni in soi alo ni to ani